emizүү degeni. Bizde el içinde belgilүү emçekteş bir tuğan dep koyat. Kimdir biröөлөргө bul arzыбас bir maselege okşop körüngönü menen bizdin dinimiz İslam dini buga oluttu mamle menen janagындай özünün ökümdörün bergen. Degele İslam dininin ökümdörünün bardygy oşol adam balasının yaşoosundagı mayda baratka çeyin bardygy karalgan, eç nerse köz жазымында kалтырылgan emes desek bolat. Fih kitaplarımızda gelet وَتَثْبُتُ بِمَسَّةٍ فِي حَوْلَيْنِ وَنِسْفٍ. 2,5 yaştan ıldığı bolğan bola. 2,5 yaştan aşıp ketmеш керек. 2,5 yaşka çeyinki nariste bir ayaldın sütün bir ele sorup koyusu menen, bir ele emip koyusu menen, anan aşol bir sorum, bir emgen süt, anın aşkazanına, kursağına jetkenligi anık bolsa, boldu. Uşunda razaat sabit bolat. Taqırak aytkanda oşol emizip koygon enenin eneligi dayım bolup kalat. Öz enesindey bolup kalat. Oşol ayaldın eri ve abuhu ve ubuvvatu az-zawji labaduha minhu deydi. Oşol emizgen ayaldın erinin atalığı da buga dayım bolat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytkan ve yahrumu minar razaati ma yahrumu minan nasab. Nasab çaktan aram bolgondo ele razaat emiziz çaktan dagın aram bolup kalat. Taqırak aytkanda bir nariste 2,5 yaştan ıldığında bir ayal emip koygon bolsa oşol ayaldın kızları özünün bir tuğan eje karındaşınday bolup kalat dagın al ayaldı oşol kızdı özünün nikesine alış aram bolat. Aram bolup kalat. Uşu nersege körök mani berbey tağız. Bugünkünde töröt üylöründe gelinler adati tüskü aylandırıp ele birinin balasın biri emizip otat. Biz erkekler ançalık ayargarlaşpagandыкtan ukkan malumatlarыбызга bizge kelgen kabarlarga karaganda bul jön ele adat bolup kalgan. Menin sütüm gelbey kalı sen emize tur. Seniki köp eken emize kal. Je ıyla batsa, yine sukta batsa, jön ele turup barıp emizip koygon körünüştөр bolup otat eken. Bul emi oşol töröt үйүндө жаткан törөгөн, көз жарган келиндер бардыгы bir жерlik ele, ушул Кыргызстандык. Ошто болсо Ошто, Бишкекте болсо Бишкекте, Баткенде болсо Баткенде. Анан эртең ошолордун кудалашпай коюусуна ким кепил боло алат? Ушул жерден мен эже карындаштарга төрөт үйүндөгү карындаштарга төрөт үйүндө иштеген жанагындай медсестра эжелерге да айтып кетербиз. Мына ушул жагына өтө маани бериңиздер. Ар ким өзүнүн баласын эмизген жакшы. Эгер бирөөнүн баласын эмизип койсо, сөзсүз аны тактап bir жерге жазып алсын. Мен ушундай келиндин баласын эмизген элем. Анын аты жөнү мындай болчу, ал бул жерде жашашы деп. Сахабалардан бирөө үйлөндү, анан bir жашы уюлгайган аял келип, мен экөөңү тең эмизгенмин жаштыгыңда dedi. Анан ишенбей пайгамбарга барып тиги жалган ишине отат дедилер, пайгамбар жүзүн үйрүп алды ал кишиден. Кайра бияка бурулуп келип кайра айта бердилер. Ошол аял көөлүк берип атса демек чын да ажыраш аялың менен dedi, ажыраштырып ийди. Эми эки наристе экөөнө тең жат болгон энени эмип койсо деле бары бир энелик, неме бир туугандык разааттан эмчектеш бир туугандык дайым боло берет. Эненин сүтүн балага берүүдө bir тамакка аралаштырып берсе, анда разаат сабыт болбойт. Мейли, эненин сүтү кошулган тамак сүттөн аз болсун, көп болсун бары бир. Ошондой эле ошол эненин сүтү балага наристеге клизма кылып берилсе да сабит болбойт разаат. Дайым болбойт, арам болбойт муну менен. Ал эми башка суюк нерселерге аралаштырып бере турган болсо, мисалы уйдун сүтүнө, же койдун сүтүнө, же чайга, же сууга, же шербетке ар кандай суюктук нерсеге эненин сүтүнө аралаштырып балага ичирсе, эгер ошол аралашма көп болуп эненин сүтү аз болсо, анда
sabit bolboyt, daim bolboyt. Teskerisinçe enenin sütü 50% köbürak bolup janagı aralaşma suyuktug az bolsa, anda razaat sabit bolup kalat. Demek, urmattуу tuğandar, mına uşul nerseni köz жазымында kалтырбай, мындай bir kıldat mamile жасашыбыз керек. Ушул жерде дагы bir баса белгилеп айтып кете турган нерсе, бүгүн bir батыштын идеологиясы дейбизби, же болбосо батыштын bir маданияты дейбизби, ириген-чириген bir нерселери келип, биздин илгертен ушул адеп ахлакта башкаларга үлгү болгон элибизге сиңип, bir ters tasirin тийгизип атат. Ошолордун бири ушул жаш төрөгөн келиндер баласын каша менен багат. Неmiş? Emişse figurası buzulат eкен. Kuday saktasın. Beyiş enelerdin tamanının astında degende bizdin köz aldığımızga balasın kökürögünü alıp kökürök sütün berip meğer menen balasın emizip atkan ayal köz aldığımızga elesteydi. Giyin bala enenin jıtın sağınıp eneni engsep, eneni köksөгөндүгү da oşo daima enenin sütü menen azıktangandыгынан деп айтышат илимпоздор. Al janagı kaşa menen bagılgan bolsa, uydun sütü menen bagılgan bolsa, anda kayda enege bolgon merim? Enenin sütündögü vitaminler başka uydun, başka nerselerin sütünөн 100 есе artık durat deydi. Baldardı oşol öz eneleri sütü menen baksın. Anan başka biröydün baldарын emizүүгө тыюу жок. Бирок анын өкүмүн билбегенден кийин биз бүгүнкү күндө тыйып койсок боло берет. Kudayım enelerge insap bersin. Balalarga, baldarga çın den soğuluk bersin. Tuğra joldan adaştırmasın. Allahu Ekber.